Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mogaetsho Madume tla re dithankgololo ka gore puso e tsweletse go bona tharabololo ya dikgetsi tsa botlhole mo dijong tseo di bakileng malwetsi ga mmogo le dintsho mo nageng. Baagi le bone ba tsentse letsogo go leka go lwantsha leroborobo leno. Baagi go tswa ka dikgaolong tse di dikaganyeditseng Pretoria ba tlhotse ba kopane kwa ditikwatikwaneng tsa baagi kwa Mabopane go leka go tla ka tharabololo. Ba tsenetse kgothakgothe go batlana le dikarabo tsa bothata ba dijo tseo di nang le botlhole mo nageng. Kgoeletso ya Presidente Cyril Ramaphosa mo a laetseng gore di-spaza shopo tseo di seng mo molaong di kwadisiwe mo nakong ya malatsi a le 21 e nyaditswe thata ke baagi. Ba fiwa 21 days gore tsamayang lo itukisa. Just imagine. O ka ka strata sa ona le shopo tse 10. Ke ntho e emetseng motswadi. We emetse re tlo ba le shopo tse 10 and then president lo sa thole o itse re ngwana o etsile ko kae. Baeteledipele ba mekgatlho ya baagi ba nyaditse puso ka go ikgatholosa molao mme ba re batlile go tsaya dikgato kgatlhanong le seemo sa ga jaana. We are going to write a petition to all the district department of the SAPS and the Metro Police, so that we should caution them about the influx and the home affairs, so that they should know and regulate these spaza shops and undocumented foreign nationals. Ketapele e nyaditse gape le beng ba ditene bao ba hiriseditseng batswantle bao ba seng mo molaong mo nageng. Molemone motho wa SABC News, Mabopane. Beng ba di-spaza shop kwa Seshego kwa ntle ga Polokwane ba bontshitse maikutlo a farologaneng tebang le kitsiso ya mopresidente ya gore ba kwadise mabentlele a bone sešwa mo malatsing a le 21. Se ke morago ga gore dikgetsi tsa bana ba ba jeleng di-snacks tseo di belaelwang di na le botlhole. Ba bangwe ba boragwebo ba di-spaza ba re ga ba leswe diwela ke nako yo mopresidente Ramaphosa a ba file go yona go ngwadisha dikgwebo tša bona mo matšatšing a 21. Ramaphosa o re di-spaza le mafelo a go rekiša dijo a swanetše go ingwadiša le mebasepala ya selegae. O re mabenkele ao a sego a ingwadiša mo matšatšing a 21 le go se fihlelele dinyakwa tša maphelo a tla tswalelwa. Boragwebo ba re nako yeo ba file go yona ke ye nnyane go fihlelela dinyakwa ka moka. If it's registered shop, everything is gonna be clean, it's gonna be fine. When our shop is, if registered for everyone, everything is, if it's registered, is fine. Se re kwere ya mogela botse tabe ya gore dikgwebo di swantse di register within 21 days, because ga nke le bana go registera mo organizationeng e tee bjale ke mekgatlo e meraro, o swantse o tle go councilor, o swantse o ye ga masepala, o swantse o ye holiday, and come ka tsona di nyaka nako a gona e botlo idea within 5 days. This thing is not fair. I don't know where it's coming, where it's sending. I was selling, I can't kill my customer. I'm working to my customer, I'm working to people, I'm helping people. Badudi le bona ba tšweleditše maikutlo ao a fapanego malebana le kgato ye ya mopresidente. Banna ba ba tswa ka ntle ba ka ba re diela botse ba ka registera dishopo tša bona. Morero o ka ga go falodiwa ga barafi bao ba santseng ba gaeletswe ka fa tlase ga lefatshe kwa Shaft 11 kwa Stilfontein kwa Northwest o tseetswe kwa kgotlatshekelo. Seno ke morago ga gore mokgatlho wa Society for the Protection of Our Constitution o ikamanye le kgotlatshekelo. Kgotlatshekelo e laetse gore moepo o bulwe go letla badiri ba ditirelo tsa tshoganyetso go fitlhelela moepo le gore ba dira moepong ba kgone go tswa. E nnile beke e bokete thata go baagi ba ba ithaopileng go ntsha ka fa tlase ga moepo batho ba ba epang ese mo molaong. Go fitlha ga jaana ba setse ba falodisitse ba le 12 ba le 11 ba bone ba tshela fa le mongwe a tlhokafetse. We must say people that are underground, they must still be saved. Hence you see us here saying we will continue with the operation, save a life, maybe a day or 2, 3, 4, it matters. Jaaka go dumela gore go santse go na le batho ba ba epang ese mo molaong ba le bantsi ka fa tlase ga moepo. Mokgatlho wa disenelo tsa baagi o bidiwang the Society for the Protection of Our Constitution
o gogetse puso ka kgotlatshekelo malebana le ntlha eno. This was subsequent to remarks made by various ministers of government and especially the minister in the presidency saying that the miners would be smoked out and persecuted. Now, what is most concerning about this matter is the attitude of government to human beings trapped underground. Tona Sepodisi Senzo Mchunu yo a neng a patilwe ke batlhankela bagolo ba bang ba puso o itsitse gore ba kopile baitsanape go tla go thusa mo letsholo la go falodisa batho ba ba epang se mo molaong kwa shafting eno. They are crafting plans that are going to be implemented very soon to make sure that they contribute in an agreed upon operational plan to get the people who are down up. Mongwe wa batho ba ba epang se mo molao ya ntshitsweng ka fa tlase ga moepo beke eno o ikuela go puso go falosa ba bangwe. Truly operation yafika ukuthi yenze impilo yethu thina zamazamazi ibe difficult. End up si loser i-families, si loser i-brothers underground. Kopo e malebana le batho ba ba epang se mo molaong kwa shafting ya moepo wa Stilfontein e tla rediwa ka la bobedi kwa kgotlatshekelo kgolo kwa Pretoria. Thabiso Moss, SABC News, Stilfontein. Jaaka paka ya meletlo e le gaufi bontsi jwa batho bo ipaakanyetsa go iketla le balosika le ditsala. Tare lebe mangwe a mafelo a go iketla a province ya Free State e ikgantsang ka one. Legae la setso la Basotho le itsegeng ka Basotho Cultural Village le ba le bantsi ba le bitsa museum milagilwe ka 1994 mo tikologong e ntle ya Dithaba mme ke lefelo le le ntle la boitapoloso le le kgakala le go tlhanasela ga toropo. We are so excited that we are really going to double the numbers compared to last year. Number one, in the area of Fezile-Dabi, we've got the Faldam area. Lefelo le na le dilwana tse di farologaneng tsa setso, botaki, mino ga mmogo le kitso. It's an open air museum, meaning you will be able to see our traditional healer, you'll be able to see men in the courtyard, you'll be able to see ladies who will be doing giving you some food tasting. Basha le bagolo ba etela lefelo leno ka gale go tla go inosa ka nkgo. As you can see, it's a mix. Culture is also a mix within the old people and the young people, so it's a skills transfer also. Bangwe ba baeti ba re ba itumelela go bona bontle jwa province. Well, it's been a wonderful cultural experience. We've walked through this wonderful place, the Basotho Cultural Center, on a wonderful day. Free State e tshupile gape gore ke kgaolo e o ka ijelang nala e seng fela go kgabaganya ka yona. Badiragatsi ba babedi ba kwa Kimberley ba thapilwe jaaka bangwe ba setlhopha sa The Lion King Junior e diragatsang mo Gauteng ga jana. BC Bangiwe ka Jobela yo dirileng le The Lion King lefatshe ka bophara o biditswe jaaka modiragatsi mo seraleng fa Mkhululi Mabija e le mokaedi wa tiragatso mo Afrika. Badiragatsi ba le babedi bao ba itsegeng ba ba dulang mono Kimberley ke bangwe ba setlhopha sa ntlha seo se tla tsayang karolo mo tlhagisong ya tiragatso ya Lion King Junior. Jwa re le mo Kimberley go diragatsa modiro this beautiful production in The Lion King Junior go tswa mo Afrika Borwa. Re bana ba ka pa bokone re tlhophilwe re babedi gore re dire modiro ono go Gauteng. BC Bangiwe ka Jobela ke modiragatsi wa tsa choreography. Me a re seno se tla naya badiragatsi ba ba tutugang tšhono ya go na le bokamoso jo bo phatsimang. Go tlhopha nna le Mkhululi go gagamatsa man gore ge le mo plekeng e tshwana ka yone e. Tiragatso eno ya mino e bontshiwa kwa porofenseng ya Gauteng. Bangiwe ka Jobela a re industry ya tsa botaki e mo diatleng tse di siameng. Bana ba Afrika Borwa ba na le talente. E ka re bagolo ba ka ba tshegetsa ka nako tsotlhe ka gonne go gontle go bona bana ba diragatsa the way bana ba dira teng mo segalong sa theater. So bana ba rona ba na le talente a re ba tshegetseng ka nako tsotlhe. Tlhagiso ya Lion King Junior e tlile go tswelela go fitlhela fa kgwedi ya Sedimonthole e tlhola malatsi a 15
Go sa le jalo, batlhagisi bano ba tlile go bontsha bokgoni ba bone kwa Northern Cape Theatre fa kgwedi e tlang e tlhola malatsi a le 5 ke ko badiragatsi ba kwa Kimberley ba tlile go diragatsa Moana wa Mvula e leng tiragatso ya mmino e ketekang seAfrika. Karabo Siyoko, dikgang tsa SABC, Kimberley. Mogaetsi o tla re se latswe bobe re be kutlofela fano kgaswe latelang ke ya sepedi ka mosomo SABC 2 le SABC le hae ga jana tla re sutele ba lefapha la maemo a bosa fitlhana go e tletelang re tsho pula.